Bagesho ke nako ya gore re le solele madireng a letšatši re gaša thuego tšwa studio 10. Thobela ke le solela tšona le modirišane mmogo Trifosa Ntswelengwe. Mopresidente Cyril Ramaphosa o imollogile se ka morago ga gore kantoro ya mošireletši wa setšhaba e bolele gore ga ana phošo ka molato wa diphišamare tša polasa ya Phalaphala. Pego yeo e bego e letetšwe ka mahlo a mahwibidu ya matlakala a lekgolo le masome senyane te e re ditatofatšo tša gore mopresidente Cyril Ramaphosa ga se a bega tiragalo ya bogodu bja $, tša Amerika ka polaseng ya Phalaphala ka 2020 le go šomiša maatla a gagwe gampe mabapi le go šomiša didirišwa tša mmušo go nyakišiša tiragalo ya go thuba ka legaeng la gagwe ga ena bohlatse. Pegong yeo ya mathomo ya mošireletši wa setšhaba Koleka Caleka o bolela gore mopresidente ga a dira selo sa kgatlhanong le molao ditiragalong ka polaseng ya gagwe ka Limpopo mengwaga e ka bago meraro ya go feta. Caleka o re bohlatse bjo bo lego pele ga kantoro ya gagwe ga bo thekgi ditatofatšo tšeo. Mong wa ditaba mopresidente Cyril Ramaphosa o boletše gore o amogela dipoelo tša pego. Ramaphosa o kwa Tukuza ka profenseng ya KwaZulu-Natal go tsošološa thekgo ya mokgatlo. I've noted the report, and that's about all I can say in terms of the public protector's rules. Once a preliminary report has been issued, the less said, the better, because she still has to issue a final report. Mekgatlo ya dipolitiki e ntšhitše maikutlo a fapanego mabapi le pego yeo ya mošireletši wa setšhaba. This is a step in the right direction. We are also very much aware that there are still outstanding reports on this matter of Phalaphala, like the report of the Hawks. It's completely nonsensical, and it's clear now why Caleka sat on this report for so long. She's contradicting esteemed judges and a former Chief Justice of the Constitutional Court because she's a hired gun. She was brought into that office to put Phalaphala under the rug, and they were not going to allow it. We expected her to come with such a nonsensical outcome, and it's a blessing in disguise that she's only acting. And the sooner she gets removed from that office, the better. Since taking over, Advocate Caleka has demonstrated that she was lenient towards the President of the Republic. Therefore, her findings and decisions are not shocking, but we must say that they are embarrassing. Our initial analysis of the preliminary report is concerning. The report contains a number of inherent contradictions, and the public protectors outsource much of the investigatory work to the shoulders of the South African Revenue Service and the South African Reserve Bank, where it will no doubt be cloaked in absolute secrecy. Mmušo wa Limpopo o tla beela thoko tšhelete bjalo ka karolo ya lenaneo la go lokiša le go kaonafatša ditsela ka profenseng. Beke ya go feta go hlokofetše batho ba 16 kotsing e akaretšago dithekisi tše 3 le lori ka tseleng ya R574 ka ntle ga Groblersdal. Baotledi ba babedi ba dithekisi ke ba bangwe ba magareng ga batho bao ba hlokofetšego le barutwana ba šupa ba sekolo se tee. Go be go swerwe tirelo ya poloko ya batho ka bontši ya barutwana ba šupa le batho ba 16 ka lepatlelong la Tafelkop. Barutwana ba šupa ba sekolo sa primary sa Dynamic bao ba bilego karolo ya kotsi ya go šiša yeo e fetilego ka maphelo a batho ba 16 mmileng wa R574 ka ntlenyana ga Groblersdal ba hlodi ba bolokwa lehono motsaneng wa Tafelkop. O nkabetse Blessing Kadimeng, Morao Benjamin Jabadi, Nompumelelo Pel Bamula, Khomotso Cordelia Molanje, Kenzo Hlelo Phaladi, Morao Magwe le Maome Bonolo Matlala ba bile karolo ya batswasetlhabelo ba kotsi ya bekeng ya go feta. Maloko a setšhaba magoši le baetapele ba dipolotiki ba bile karolo ya bao ba tlilego go fa thekgo go ba malapa. E bile taba e bohloko kudu because ka batho ba bantši ba hlokofala ka nako e nto yela le rena ka moka ile ra nyama re le mošate and ile ra humana re utlwa bohloko ka moka, but re lekile gore re kopane le batswadi ka moka re bolele le bona re leke go ba thoba dipelo gore ba fole.
Tona kgolo ya nakwana yo gape e le go molekgotlapediši wa matlotlo Seaparo Sekwati o re mmušo o ya go tšwela pele go fa thekgo go ba malapa gape o boletše gore mmušo o beetše ka thoko mašeleng a go tsošološa ditsela ka profenseng. Re setletše moko o tla go tliša mantšu a kgomotšo go malapa e leng gore ba latlhegetšwe ka ge re tseba gore ba latlhegetšwe ka tsela e leng gore ke bohloko kudu mo e leng gore bana ba erile ba sa sepetse ba ba emetše gore ba tla boa ka gae ya ba e le gore ke gona ba ile. Beyond Monday re tshwanetse gore re dire mo psychology and psycho support mo baneng ba le ko sekolong o direla gore bana ba rena ba kgone go thoma o tlogela gore di-friends tsa bona our other happy feeds a ba gona ka mo classeng. Malapa a mangwe a kgethile go sebe karolo ya poloko ye ya mohlakanelwa. Poloko ya bana ba babedi bao le bona ba lobile go maphelo a bona kotsing ye ya tsela ba ya go bolokwa nageng ya bobona ka Zimbabwe. Go butswe molato wa polao e se ka maikemišetšo go latela kotsi yeo. Go sa le bjale bagwera lelapa bašomi mmogo le maloko a setšhaba ba gopola le go hlompha yo mongwe wa bona yo a ithobaletšego. Diboledi di hlalošitše ge Mdi e le motho yo a bego a ikokobeditše wa go rata lelapa le mošomo wa gage. Ne le motho a ikokobeditseng nana le hlompho currente nyako Mdi and ge le family le leloko ka kakaretso re latlhegetswe. He was very passionate ka education. That is why I think Comrade Tate will be really influence more. Such a lovely soul. He's been such a cool guy. You know, I just never knew and thought at this particular moment we will be celebrating Bophelo ba hae. Modine re mo nkile jalo ka family de o ya na fa lerato la bohaisane ka teng o se o re rutile lerato la bohaisane so ene le motho a ikokobeditseng ya bonolo. Diboledi ka go fapafapana ba hlaloša Mdi ka tsela yo a bego a ithata ka gona. Go thata letsatsing la kajeko go ba teng monana go tla bea eo hara rona e le motho re mo tsibileng a le mafolofolo ya neng a ikokobeditse yeo motho pelo ya hae e ne jiwa e ne le motho ya pelonolo. Mdi o tlogela mosadi le barwa ba babedi. Ishmael Mudiba wa ditaba tša SABC Bloemfontein. Bahlankedi ba di-Hawks ba netefaditše gore dokete ya go nyakišiša diphišamare tšeo di amago meyara wa Tshwane ngaka Morunwa Makwarela e fetišeditšwe go bona. Makwarela o tateditšwe ke bomenetša morago ga ge kgorotsheko kgolo ka Pretoria e gane gore e mo file certificate sa go bontšha gore o tsošološitšwe go latela go palelwa go lefa dikoloto tša gagwe ka 2016. Lekala la dinyakišišo Hawks le gare ka dinyakišišo tša bomenetša kgatlhanong le meyara wa Maloba Dr. Morunwa Makwarela. We can confirm that the case of fraud that was opened at Brooklyn Police Station has been referred to the Hawks for investigation. At this stage, investigation is still to be conducted and where evidence leads, we will follow. Morago ga gore Makwarela a tlošwe maemong a gago bjalo ka leloko la Cope le meyara o ile a fana ka lengwalo leo a bego a re letšwa kgorotsheko leo le tlhalošago gore o kgonne go lefela dikoloto tša gagwe e fela morago go ile go a hlathwa ge lengwalo leo e le bofora. He's obviously a chancer, an opportunist and one of those get-rich-quick politicians, in my opinion. Setsebi sa tša molao se dumela gore se se ya go bea Makwarela ka gare ga mathata a go feta a peleng. I have no doubt in my mind that this will definitely result in a criminal prosecution against the so-called mayor. Mokgatlo wa mebuši ya selegae SALGA o re mekgatlo yeo e mebedi le IEC e be e swanetše go sepediša dilo gabotse. In this instance, it is a candidate that was put forward by a political party, meaning that the political party would have ensured that the candidate completes necessary documentation and the political party would have registered such a candidate for the elections. Go sa le bjale masepala wa Tshwane o rotla bolela le setlhopha sa ona sa molao go rerišana le kgonagalo ya go buša morago ga tšhelete yeo e lefetšwe go Makwarela nakong ya ge e sa le speakera.
Bontši bja badudi ba Gauteng kudu batšofadi le ditšhuana ba okametšwe ke leru le leso morago ga gore kgoro ya tlhabollo ya leago ka Gauteng e fokotša ditekanyetšo tša mekgatlo yeo e sa dirego letseno ka diranta tše dimilione tše 33.4. DA ka Gauteng e re go ya ka kgoro se ke ka lebaka la mekgatlo ye e sa dirego letseno e sa obamelego molao le ditumelelano tša maemo a ditirelo tšeo di sa saenelwago. Bjalo mokgatlo o mongwe ka Winterfeld ka leboa la Pretoria o swarišitše kgoro ya tlhabollo ya leago go ba gapeletša go ba lefa diranta tše 100,000 ka nakwana ya matšatši a 30. Tša dipapadi go tše 16 tša mafelelo sebjaneng sa Nedbank Royal AM e fentše Golden Arrows ka tše 3-1 ka nako ya tlaleletšo. Chippa United yona e fentše Mpheni Home Defenders FC ka tše 2-0. Dipapading tša sebjana sa CAF Mamelodi Sundowns e go bušitše dinkgwete tša Egepeta Al Ahly ka tše 5-2. Bagešo ke Phetho gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang, YouTube ka ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba dikgang_ gape le ka ntšha sa mafahleng a lena ka kgatišo ya video ya ka tlase ga metsotswana e 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go DTT go sasa. Morago ga fao ba sehlopha sa ditaba tša Setswana ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.